Bonka Jesu dia woda ha ya. Ebusia ene Friday December boso be to so watching. Ewa fempinu ni aduonum yensem wakato na brona tese afie wesu ye dia kogu. Oh, enti ote ho ya dem misra wa sore na sadege dege kaka. Ahenka 93.3 FM sunia juma ena wutie no. A Friday moso wa wani tria sa Friday dia nyom kwa moso kwa. Mini DJ Shabo de wo fia sanso na spike in ka hon. Eti jubedi ekoso na wudi achi wo Facebook live search Ahenka 93.3 FM. Ya da hono mu fili gadochi. Ha. Hey. Yeah, to one ye new son. Yeah, no. Enti baby a wo bia me wadwuma sa wo edwomu a me wadwuma wo ya mesi ni otetemo ataye adwuma wo office mu yo wo ya adwuma ni AC pramu se ya wo so me wadwuma na oda commercial bank wo mutia henkan papapati oda commercial bank adwuma efo nyina da yama juma Ghana commercial bank ye watch them down. Oh, me good to say. Eti obi adwuma wala tu wala safo nyina. Kwa bna cost taxi drivers ni nyina. Onso me mama adwuma. Nda metrem dia ma menua mi twotwo mo nya mi boss ke na. Kwa bna cost mimi din afia ampofowa. Yeah, bro, dada, yeah, bro, dada. Mama first da Emma Frimpong Enterprise one mu cry mu papa Samson na mighty power one mu su cry mu na Afrakuma Community Hospital so ka ho Brifaland Hotel ka ho Nelly's Haircut Donku's Ventures Jam Trading Enterprise and a color studio and digital embroidery na mamimfa encourage some kitikiti boge emfa mouth emfa huku na Friday bo giant wari ase color studio and digital embroidery for na so bi more na omuso menkancho se wo ba be ye wedding engagement hu photo ni nyina dai wo se wo ba color se na Mr. Fosu onene mrante na maba wari twitwa kama passport pictures in other wo twa ne kre studio photography yani yes some background na mawa to say yes gina so eti color studio and digital embroidery dia hwan ye twitwa mfoni no a bronya Christmas shoot ni nyina monko color studio na monko twitwa ne style bia bi on edited fine wo pese ye de to adaka mu ma won so a pictures frame no so ye be ye dia ma ye ba na embroidery ni so a school crest badges ahodro ye be ni nyina dia ma sorry for la course emu embroidery obeye ne kama color studio and digital embroidery for embroidery die na me se anka do kre wo be kono ma ye la course pa na ya embroidery guma to say yes papa no nim de wo yo enti suku ahodro mu onso embroidery mo la course mu embroidery obeye de ma first hour embroidery cap embroidery ni obeye de ma pose for mo number 9 MTT you munyina mo uniform no ya mo fanko colors wo wonya embroidery ni ngum kama emfa maun
na mesra wa wo macha kwan wo Liberty Transport opposite Kena Pharmacy ho na behu kala studio Mr. Friend Mr. Ofosu was 0245 276 638 0245 276 638 now nene nchechin komo na enem afutu sampo afutu sampo ya afutu kakra ne enkrasha kakra bi da jampesa me de mawo ansakra ena yakọ enkofu bebre honomo a ohom womu wa wariye bi mu omu da abusua bi mu omu wo dwumakuo bi mu sese no osio mi da wariye no kra funo me kun ya me hyemenie ya me yiri hyemenie ya me na fufuo mu ono omo tete me baby a me wadwuma me wo mu omo tete me se baby asori a me wo mu omo tete me enti na asori no kra me bejai ana meja asori no kra na me di ama wo mu omo tete me no ma yo ma sori se wadu sa point we ya me be se be two for kakra efutuo ne se ansa na ube free bibi mu akọ bibi foforo mu no ya afa nioma gu nsani ani asori na u free mu no ube free mu de ana wo pepa se upese u free mu ohu tete ohu dwan aware no pese u free mu ohu dwan friendship na anyonkofa na ani obi wo no upese unini ja anyonkofa kra esan se de ebia wo pe no na de wodi ye no na ye ne da no nti wo ne ne ko smooth ono de odi bi ye wa no de ya na kiro etu pese wo kro but mafutu sam kitikiti boge ya me de ma on se wudu sa point na yes fanyo bi gu nsani ani hwade ansa onipa no ayo papa bi pen nye de bia na ye ja bibi mu sa tra mako eto de bia so jam but eto de bi nso wo se ukura mu akosi ase enti asori na wo mu no ba bia wo find yourself bia obama bu pese uja mu ko pese ujai mesro ya fanyo bi gu nsani ani ebia obi ewo group nim obi wasafo nim o ma wo sere fa wani to sa oni ani fa wani to sa oni akro no o ma wo sede ye no nipa no a asem bi to wo twitwaje wasafo nim no fa wani to no netna se na echire ho nsonso ho njo saa so nim saa echire ho ba bia ye kọ no ba bia wo firi asori we mu kwa asori ho nso the same thing enti ne to da bia wo se wo kan osisi so na wo de wani to obi nyankopon firi afo wani to obi a wasra kire wa akosi ase empo na ware to da bia o mpeso mu jai kra no ba akotimi ka se nya so masi anka ebia minduru hati de abade na so ma fa mani nto eto de bia fa wani tu bibi uyu obu on se me fa mani nto hwe ai mesrao messe ekire ho na wo kọ no ase ho no ho nso the same thing enti eto de bia ya fa wani toto papa bi obi ye wo ewo dwumakuo nim asori nim awade nim enamfofa nim group na mate no amoye enamfofo group no obi wo mu odo pa sen wo mu maka no wo mu amoye obone na chi obi wo mu odo pa odofo wo mu entirifo ni to na eto de bi atena se na hwede nyankopon ebeye so atema se enye bibia na egya mu sa tratra ko to de bi de ni tu bibi nti no obi eya do se ade odi aye mi pa de mi ya pananso medimani ato na no papa bi ade ye me ebi si wo bible mu bebre nyame na mbeda na me ho osofo afiampofo a wa wo konsori watete bebre enunti me nso me de ketekete a me de ka ho no se to de bi e wo se wo kro nanso fo ani tu bibi na tena se na kire ho no nso honso sempi ene wo ho ebetimi abo papa sa utie mi a enti abusua mi motivational message kete bage abdiama we mejidi yese obefa na sopem na abo ayen
Ti sani aye die ye twa ye ho ben emre na kete bo gama ye ti ye konum so kakra ho na ye ba na afei ye de atoam and then more question of the day bi ma ya ebreba mu a memo afre na wayi asembisa no ama meti me ni DJ Shabo ne Spike ne ye ba sisia. Nyamianim ni krani say bread Dania. I was also Danny B. Preferland Hotel. Wow, what a hotel. Messi, Mitri Miami do. Ah, me wife you wahin. Besinia ko Preferland weekend CBN. Esan say, eh couple as what rufie. Bibia bi wo ho. Management no so ye tight. Wamo woni pa wo do. Eni to kra ni Japan. Besinia ko Preferland Hotel. Say who di birthday party. Oh worry. Ana ye na de wo ba fi. Program bia. Bowra Preferland Hotel. Adentia. Owo car park kese. Owo baby green grass. Enkwada diagro kama. Na ni bunu. Eya kono bi international standard. Ujali ni na kone safa filter mu. Bunu su ujali a. Unse yes. Ujali ni pensio. Akono ankasa. Preferland Hotel. Owo adan ya udro bebre. Asa uju ani bra. Onya busan benya baby ada. Na so no kanjiman's go no problem. E bonus ye cool. Enya nunku. So pensa no ma awdo bia ya tuntumbo Preferland Hotel. Enyum chiachia so abri bia. Enti achemu dan man so ene ne mpatamfo ni na cross for mo she ho. Preferland Hotel bamamo. Nani masem de bia wo. Kwasia de bia eye pool party. Esanso ye mutual special. Brabe didi na se dwale. Preferland Hotel e wa chimanso. Wudu ani atere achemu dan kwa no so na. Presby school na chipe. Fresh 0551 187-926 and now say 0507-640-302. Preferland Hotel, Fresisia, Neabama. I love you. Salute. Hey. When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Amama Huaden. Refuse to grow. Any offense will be count. And what day immune system or Yankopon, and your ready pediatric Samoya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a peja immune system Nabribia. Ya Yarientimu. Sasa dear, a month for the one, the Imbusaba Mesa, Dronua dance yes, and Yarwa who ran Nipa and Nina Etimi Banaso, and in Yarwa Cassian Kaya Wutini D and a hoka. No, Yamwa suing no, a boy who buy every home. And now woman pa, one dada, no monum doctor and Rono, and num Imbusaba Mesanoa, and Momo who are deep pinty. Ya woman timpose, Yaria Esomo. Imbusaba Mesa, a walk Kansi, and you are may move Bia Yato in row, at to 0246 208496. Imbusaba Mesa, police in no adrono, and Kratway FDA. Asayasiye. Driver, Jina. Na for me call Obadi Ensa Wom Herbal Clinic. Na me for many poach amansa koke dientia. Obia ne ya de ko hodo mo a. Won fa ne ya de ensa mba fie bi. Na onya na yaresa. Wo pani besi na me fa nko. Na so kwadwo ayaresa. Wo ya de, wo mo say ya de bia ha obia. Wo kwa wo mbesa hwe. Ya de bi ti say stroke, hypertension, fibroid, infertility, diabetes, hepatitis, hypertension, sexually transmitted disease, prostate cancer, infertility, and asempo. Udwale na wuti wo ho saa, wuti wo ho gria obo wa kuhu mesra ya de aka wa to dem ya de bia help ya wudi kopie mo Obadi Ensa Wom Herbal Clinic a wo mbeti ne te say ye yefunu ya de ana wuti pai wuntumi ngo bema ana oba ntumi ngo oba wo ne bema da wo huntumi nsane wo bema wo de boss wa no agemu ya de be ne ha wo na se na atatai ana se wa honhono moja broswo ana wuni moja wani ase ye fita say ye nkrodo ya de bia help ya Obadi Ensa Wom Herbal Clinic timi say ye 100 cedis 120 150 ekwesi 200 Ghana cedis obema ho adura akonom ama watimi anya wapom di amapa na se wukoyi folder wukohu doctor ye screening ehunu ba bia ya de ne hye ni nyina ye free mitwika wo krom ha obia formation ya ne ho adanse enko an odie doctor no ya de wabene kwana kwaja yalehwe Obadi Ensa Wom Herbal Clinic ewo achim odan ada eben masalachi so mills wonom pe number no 0532333372.
ya fra me foreman medjuma so ani enti obia pemasem se wodi wadjuma hye me sa mehwe se wusika enko waste enti me tomno manyi na free Jam Trading Enterprise Mr. Mensa ana chairman Mensa nchen enti sa wo pe cement gasem diamond ana say simaf ninyina obenye bi ato Mr. Mensa ana chairman Mensa nchen open nadwa all inches iron rolls 16mm to quarter rolls POP plaster balls kenof papa pani bi fiber set tintin anatetia opehwe barrels center panels corner moldings wall angles plywood bind wire ana empo opa bochire paint home champ big another small size ninyina obenye bi ato Jam Trading Enterprise Mr. Mensa anasa chairman Mensa nchen owaka many junction oni yaji ene din hwenim friend 0208 123 872 ana 0244 566 880 Jam Trading Enterprise Mr. Mensa na wase bra na ne boa no edit da form Ebrenaso Ghana Premier League 2023-2024 season. This is a soccer season. I'm Panebeja, your best radio station in the East. Ainkai 93.3 FM at the solid sports presentation and the live commentary every all the league centers. Bro, Shannon Self Frames Oil, Energy on the Go, and then Ainkai 93.3 FM. Edon Tuma Boma, a few way Ghana Premier League, baby, be a commentary battle from no. Yegina Ho, a Frames Oil, and Ainkai 93.3 FM, and the commentary. Bro, Anuti, so we are driving now perpetual papa, diesel papa, fuel, out the bagu cam. Nedu bakwa jojo, nedu abajojo. Mankwasa engine dia. Frames Oil. Yai any affordable product. Say diesel and petrol. Ya wani da form chiwo biya dia. Anuti. Baby biya we shankani awonam. Who Frames Oil filling station per mufo. Na ko bugum. Frames Oil. Energy on the go. Afewe. Kumasi Asante Kotoko. Matema phobia. Accra House of Folk. Never say down till the bones are rotting. Great Olympics. Olimashe, Konson, Dreams FC, Mediama Football Club, and Avufra Aka. Me say, watch out for your sports host, Joshua, Kwabena Ejanim, Enna, Kofi Ejiri, yeah, the live commentary, and Bremo, live on Ahenkai, 93.3 FM, Frames Oil, Energy on the go. Amanfoe afedie ya 20 sane eya wosoa gas se wo ko gas filling station na wakwa filling sesi ade ya te wo breso eye max gas filling station ya de motokia enenemu ba bia wo bia se wo frɛ na ye beba be fa gas no na ya kwa filling na ya san ene wade abrew emfa ho ene ba bia wo hye ye hia ne se wo be frɛ ye na ye ne wo edin sa wo so max gas filling station ye fellow gas no ama na ye ma na ya san so e de wade abrew e wo waboboa no otra razanda ketwa bia mass energy gas filling station ye ne edikan no enti bo modern so be frɛ max energy gas e wa homa so 0558422163 anase 0554391610 max energy gas ya basa ye babe bo bibiara. The Mid-Morning Show. Have a blessed day. Beats.com.
again. Big girl, I'm searching again. Even though I fuck with your ways, I shall know you go bright. All I care for the night. If I broke, now my business. I shall know you go bright. All I care for the night. Boys capping, girls are hatting. Everyone they do like say them from street. I need no one like I need ya. Oh no no. Loving you, girl, you get the pom pom share. You can know how I want the pom pom share. Oh, I need no one like I need you. Oh no no. Oh, shower body down and come my lover. They got the you with my low la la la. Let's sing, baby, come on. Good sin, good sin. No be passing, good sin, good sin. No be passing, good sin. Alhamdulillah. Eti DJ Shabo de Shogum Sano mix no me what the front eti abusan yakọ aba na yakọ ba se no me be kanfo nyoma papa bi eguma pon so de ama nyoma papa authentic enyoma ye kiko ena me be kanfo de ama wo no John Cool Ventures. John Cool Ventures say patamwa dia wati dina tia na Friday moswe watch na dia jaja nkofo be dia drokrom ha weddings ahodro engagement na say em patamwa say ya ni nyina awie ho because abnase fire mo dia abo fire mo dia bronya dia ya awie no Mr. Ubewu a fashion next year na sabeda fridge mo achepa eti John Cool Ventures me kan maka ne se watch na be wiwi bia nunum bidia na ye hwa ne ye kro na unim se John Cool Ventures wa ho e ba no club wo mama no ma chen friend club any Guinness product ni na da wo mu ton wholesale retailing getengete mwage wan o me bodwa o me bi sport to be wo me fie mkoto ahani nyina so benya bi wo ho alcoholic beverages ahudro nyina da any soft de emre na yen size no mo no nyina benya bi adokodoko de nya wo tonton bi kasa preko product bi tisa lomo K20 Black Rock tonic wine any dry gin nyina wo tonton bi shano so ma me se ho se no bo no ye fofulefo wonom e wo Sony Star Plaza ya eben Jubilee Hospital odan bo abo kwantempon ne so a Mr. Friend John Cool Ventures 0555 486 990 0555 486 990 and 0556 252 668 0556 252 668 Nani John Cool Ventures for Chichin come and you meet give me hey give me hey Frimpong Enterprise one also say men can just say Juma Radi so wa wani twa enyim dada enwa enti no ye hiane so be ko Frimpong Enterprise akadia bia nyoma bia yisu wo fie bia benya bi wo ho eba no milo emereke sugar gale edia be ni na benya bi wo ho mackerels mackerels no ya wo emu asorto enti na manka mackerel na me de esa ka ho no edoso ya African queen no bapa mackerel lele dia keke ka ho ni na benya bi wo ho anwan so just oh my god wura ho no tum se anwan ahye anwan ni buani fita sunflower no mo no oh ubenya bi dia di ani api
kokokoko no so anwa no benya bi usa anwa no bi ye tek pa kala no ni nyina ebi wo ho yaba no tomatoes tin mu de no so wo bi brand na wo pani nyina bi wo ho emo abronya na ebe yo ye de mu na edie eno nti emo bi a wo pa bia perfume long green rice yi makum you go get them. Afe local rice the pack ni nyina wo benya bi olonka sugar wo benya bi cap magini baako ye bebu ama wo toffee biscuit nom detergent so cream omo geisha parazon liquid soap de keka ho nyina ba no books so a wo mtonto notebooks exercise book A4 sheet full scarf just ma set no money to school ho aka de nyina wo mo wo bi wo ho sanitary pad baby wipes nyina wo mtonto bi padlock watch oh touches ahodro nyina wo mo wo bi a batteries insecticide spray air fresher sponge nipa sapo nyina wo mtonto bi ewo Frimpong Enterprise na Frimpong Anest no so drinks depot ye ho no oh drinks asoto yi bottle water ye afum patam ha de ye Anest ho a enti ya no wakoho wo ma kira kwan me che Frimpong Enterprise wonom ewo achimda Madarina Hotel asie ho a obehunu wo mo nansenso mo de bia ba odan kwantanum ho ho so boso pa bibia ni afre wo ma homa tim number peke 0244897525 0244897525 and 0206473953 and also says 0242111236 0242111236 number F say just say nyoma no bofu ejuma wura ye wadi papa che go Mahu slate ya de sada me de slate na sasaru kabane slate go na nipa ya didi ya kwaba ya home mframa tese mframa ya home kura na enso wo ho nyame abone mframa no se afia mpofo anom ne yishabo mu home no oh ya twa ya ho esa mframa ne nti mframa kura ya home koye mu no yade kekeka ho enuani aye die na no na mini obi di nkomo se afia kana na mu wu to no eto de bia ania nro mo de bobbo banchi body e kane no kransa na body e be hane no na ache kakra so ne e de nyoma begugugu ase banchi e da ho abeka seminantu na ya pafo se kutukutu ye dia ya na abo nyoma hodre de gugugu so antini bonse ubedi awie na wakwa akonya yade eno nti mesra wunya yade ya Afrakoma Community Hospital ene wo se wokọ hono OPD wo ho lab wo ho theater o labor ward children's ward ti akande ye de hwa ya afọ de ebi gu ho papa kuturumente ye de be hwehwe oni padua mahunu ba bi kura yade na kwa akote ye wie ama waduro oh my eti Afrakoma Community Hospital wo yade a wanda wasa ukwaja yarehwe adokita fo gina so 24/7 sanse ho wo mpon wo na 24 hour economy ni bi koso dada wo ho enti shifting cultivation is we ba na group fufra ba na chese ye kosa enti debi oyade bi akwa Afrakoma Community Hospital a ubenya nurse ni ana dokita ni asho kama fifi wani ase ahudi tete wo Wamum brabra yade ase na so mum brabra yade so nkrokro yade emma yade kokoni mpampa entity hwan selelak bese selelak emma yade ndi yade ho yati apia na hye nani ase ye nkrokro yade okrom ha o Ghana yade na yade ya nya fe ni e be baby ka fo ngbo mami ete like ye tia apia
ahye nani asema yade no awadwane nti afra kuma community hospital de omo timako apia ahye wo yade na se okwadio trum no okokora na eba no tufusi henia oh my god ye tene tayi afri ohurudu e de ama enti wanya atwe wo ye mpatam ha henia no una mane yesere wakwada bi busa papa bi papa ne den ne bo be na achiasha wo trousers mu no oso ya akwada obenya ba beto mesra man kwada di hu few etwe na abeda so no ko afra kuma community hospital na yenyi emfiri ho dokitafo anim de e wo ho etwe ho ya wo ho anim de fuo ntu de kofafa ba bi wa hwekra ne ya yi wutwe awia fe na ntimi emmo adwuma apia ma ya na afa enya adwuma bi ye wa ukawre be hu o mesra afra kuma na wo mun show wo mecha kwan e won kran Amasama Stadium Road no so unya aduru ho no Ga West Municipality Mr. Fred 0597 005 963 0597 005 963 nani wo mtwehwe come go and I was a question beyond. Question I mean, was on say enne day. Damo wa kwenya opportunity na bedda ho platform na bedda ho. Oh, na yesi ya nanado danko akufado. Na bisa no adesrede for adesrede to nanim a. Enya politics asem na me for adesrede to nanado anim a adesrede be na ade beto nanim. 0533898915 0533898915 SMS no WhatsApp fafa sobra we shia nanado ye mu akonya se shia nanado danko akufa the president of Ghana ne bisa na adesrede baako ekomepe ede be asem na abeka kire no den adesrede na ade beto nanimo go Kwami tell out me busama. Mesra nanado pass nana srawa kwami tell here teacher. Go. Na Jam Trading Enterprises so some can show. Say eba no edanse hu akade a wo mu wo bi pa Jam Trading Enterprise asem na make Mr. Mensa Chairman Mensa no wo de nyoma ba pa ya danse hu nyoma cement semaf cement wo bi diamond cement gasem cement ni na wo bi wo ho eba no ndadoa inchi bia wo pe bia size bia obenya bi iron rod so ni na Ubenya bi POP, all brands, plasterboard, fiber, long, the short, few barrels, inina wotuntobi, center paddles, no money, corner, molding, wall angles, plywood, plywood, kofobi, the other warden pa, dan diabim go some chinamen, Jam Trading Enterprise. Erunti unso the adfulano, Kodakoto, bind wires, no to be abandoned paint and swap. Dear Kalesa, and need the ho. Yeah, a che Emma war. Yes, Suswa, dear Susun, Adentemo, foreign paint. And the aya be Wagana house will be. And unti locate ne. Akamani Junction, or Ben Linda's restaurant. And unti ya now nature man, men such a chinko more. No wabusano, Kosan, be up so busano. So papa be so well my rainbow do na ya he paint na da sen no a chechu mu na so ja wo boa ho asia ko 0208 123 0208 123 872 and 0244 566 880 0244 566 880 Many Jam Trading Enterprise Mr. Mensa Chichen Combo go
kamfo aduro bia ma ho esa aduro na gidin papa nyanne o nyanne duro edi agidin na de bia agidin bia so kire se ade ne papa enti mighty power ne kan ya waje so asiwo poti mighty power duro no pebinom na bua papa sese ye kwaba kri unua ensem bebre na wawiem enyoma bebre na wawiem yade tare wiem wono nya yade ketwa unya mighty power ebwawo ema wo moja na di afusane no akoso ye di afusane ntentem ko fasho obuwa no ni ntirimu nyina da ato enti no cholesterol ko hyehyem ni ade me no mighty power untirimu beda ho ema moja na di afusane ten ema no so amukọ afikyira mote ya miamia manim te yade madane calendar no mo so mu hia mighty power eye power pa na wonum a kire se mighty power na eye makuafo wo mo bobo wo mo tuam nikanom wo mo ya yi sanu juma bread ya bread wo carpenter mason de keka ho wala tu wala sa unya mighty power na wo mo de mighty power skin ointment so aba ya no so boa papa eni enua so wo de sra brede na baka se akwada foforo wedi se trun kam mighty power aspire eno so boa tuko kwase se ten na mighty power laxative no so boa pa ema uyemu a atimu a untimi sabe mu didi amani mu untimi nyana aha ka de kitwe bi mesra bia sane uyem ema cheseni oma ye fine obu onso a ne yefo ya kapu wa championfo sabe gas nko a 1 minute bia na so you get it nya sound na what ni ye eno nti mesra wonso wodi no eye mighty power laxative na beboa papa edrei wamo madi fie dumienu dreko mbetimi anu bi na pemfo de untimi no pemfo na asa oba woma oba nufuo untimi shane so say mighty power nro me boss way Food and Drugs Authority one maji atum se weye eno nti ya na wa frezo 242 725 009 0242 725 009 and 0243 122 192 0243 122 192 ekaya ya jantutu dantata dansaliko demas mesra wa afra number no na woni wom twetwe nkommo kama mighty power waje so say esi ho poti kam na kan poti fine have a matter time wait for no man nase send ya ye kwadi branya time ni na sisi ametra 11:32 said ye benti chasa 12 bebo sisi a if you say dia dandan to apa when ye be faster one mob daddy ya said ye ase na okro de ehu papa go akoso alaji go akoso alaji go asane bangalo yeah ba mi we me ya that rough go sister mausie odonso asane bangalo den ene sister joano mo yo mama jumo abnazifue go na mi kura ma abnaze dia mere wane nkokora oh my ha mo you too much a beat stand for
Moya guy. Capital G. Oh God. Me checha mo papa. Down. Now Briefaland Hotel. Cementel day. Buro nyai. Inya langa juebia. Ana inya enketwa de bia. Na ne de ede ba ho. Unti kotwen biara. Unti wade miku akwahye ho. You no go here. Enti achire di. Enti Briefaland Hotel di acha say. Na wa wo hwe ba bi ahye no ka ntoro bi bu kama acha say oh my. Oh musi hotel no. Mu benya cha papa. Location no cry enwa. Enti Briefaland Hotel di ya kame. Just environment nankasa no. Unti dedo. Just wo koda ho a. Oh my. Baba now ya de bi kura wo ho adwane. Ye yisa wo koda ho no free ho a. Birthday party sukoso. Ye gia wade ho san se environment na ho soso che se ye wo spaces ahodro betimi de aya wade me kire marriage on wedding no engagement no ubenya space wo eye kura ubenya baby aso awa ho che se oh Briefaland de ho ye kama gathering bia nhemu de bia betimi aye wo ho Tibronya na eba no. Will you change the oil? Or the oil go change you? If the oil go change you, and oil go change you near our phone. Oyire the oil no. And I was for no oil necessary. Name so person oil necessary. And no na ya enketwa the laptops no. Aha. Nini na bi ubetimi na ko akire din mesra wafo no on Briefaland ho ho ye kama enti mesra onyese hotel bi adenze hotel de ze you for nkwa na ko mesra oyire munsa position bronya na fa oyire ko hobi ono nso ye nipa ana wo oba no so ko kakra hye ho na de be ma ne ko mahu se meyire wo me ho adwempa enti awafo ne alangajwafo ni nyina Briefaland Hotel omo je yen na edu kwasi ada so de awrade omuto special pool party quality music 24/7 DJ Shabo Mwadama we koso sa womo achimanso omo ben Presby school no 0551 187 926 0551 187 926 and 0507 640 302 0507 640 302 Briefaland Hotel, quality home away from home. Nandali's haircut so wasane obeboa o emwe yuti kama kanzi wo akwada ba bi wo ho na be so unity afane Cornelis haircut wo baba wa kitikiti boge bi wo ho na wo so unity a on Cornelis haircut obeyi ni kama o mo pe mi nyina etwa hemming cut shaving wa bodwe se no kone kotri mi ho yi ho dodo ho hyehye ho na nya fine. They said, I don't mind the engine, mind the body. Facial expression no cry to me. Yahoo no bako. And now physical looks, you know. It me. Already said that 10% to me free. I got 20. Then mom said, "Shame crying." I said, "You easy you find your light." I call off cry. I call off. Enti mesro wani mudua wo be ma o protect engine no wa protect body no utri hwi no wase no wa shape no oh ehia pa na omo diet no enti me se poison dem de ne be ko hobro nyen wa die green amame
green color. The colors be episode doughty. Home your home services now. And into the hands of a call one chain. Asania Visa, one more bang. Jesus Assemblies. One bang Jesus Assemblies of God Street in a so. Asania Visa, Asani Hayo, Asane, Omu Visa or ha, Omo Ben Jesus. Ofa Assemblies of God Street in the swat. And I'll be who wobble. Mr. Fred Gentle Foster. It was 0594 158 406. 0594 158 406. Nelly's Haircut, your perfect touch. Gong. Me say na nado dan kwa kufuado ye ma wahia ne ne ya se abantie ababa we ma me papa wade se de to nani wade ba ansam na abeka che no de udonku na ye ya na abeka na mi donku pe doctor bi ma me na abeka de pa na ka abeka che na nado ka che me ansa na afie akwawie ye who knows say ya na nado atonka Mr. Marching on the streets. And now you call Anamase. Na nyami adomwa. Marching on the street and so send the area na mass there no nyame adomwa December boss me wo me that to do me no ye ba chima abo an election midpoint momoba anapa no nsi abapa honse madua sakopem anapa no ndu abapa honse ma area 6:30 am to 10:30 am ahenka 93.3 FM ya chiabo sukoba Bong. Shiro me se venya me da I don't want me goes into the make a picture I'm an ransom obey the Zokis hey and you walk me you show any man me doki put on some men let go I go clean your body that toe hey It me a to so you see you Atafu boshiro menya me da I don't want any body tini beja ni pictures me say na kuma ni body Penny wants some pedede my love na jam hey so don't them be Mr. Tango my love play wait a minute ya wechiru the choco. Me I go give to you day by day. Money devotion and true love. Me don't have to myself. It's somewhere yeah. Me di me to so me see I yo be ya. Atafu boshiro. Hey. Money on my mind. Care what they yarning about me in particular. Out here on the road chasing
dream because I know one chase it for me. If you want to let you come alone, you find anybody na money. I want people they talk. I'm not going to ube steady what? Yes, a Kwabna Costi is watching you. Kwabna say, Makunta wife. Wakunta no. Ako. K square. Okay. Maybe our boko there. Na Facebook na me. I say who's answer I see a door to mienu. Hey, we did we are here way. I see fia. Your own boyfriend Anna Chidom here of Achima Wabo. Hey, Nana Unkasu. Me, I'm ready to marry. When I pull up, you said you are, and I want you to be my wife. I don't let, and I show that, I'm a baby. Me, I know you got your love to play. Me, I know you got your love to play. I don't let, and I show that, I'm a baby. Me, I know you got your love to play. I said one thing, they beg, I no chaser. She won't give me something I no take. If you know you need my paper, oh paper, I know they fake up, no. Don't you ever say you wanna break up, no. Baby girl, you know one of it take promise me before my press I celebrate that. One thing I know is true, love is in your eyes. Oh yeah. Don't take me play a part of my life. DJ Shabodi Adrumumo Saga. The question Busan says, Unya, Quenya no ya, Wahona, Nado, Dankwa Kufa, the phone in a dasu kama. Yoba Facebook, I spiking. Oh, yasi busa, Nado Dankwa Kufa, the Mwaba, a dear Mwapa, now be Busano. Yes, phone that far away. Phone was far away. Phone that ship was so ya waba, or plan a masseba. Ain't you know, Mamma Brenna so a friend. If you leave me now, your case. Hey, I don't go follow you again. No, broken heart, no go. I'm a hello, go down me. I don't be for you. I don't go follow you again. Looking, I go. My hand go. I know before you. Until the memoir Kenyano, Ufra na waka the crop aqua. Mwaba akwa betimi asrefi na nado ye ma wakwanya ne se hia na ochiman PSA 0201944485 0201944485 and 0554820910 0554820910 ubetimi afre question ne bakope ye uhia nanado sisia unya kwanya hia nanado danko akufado a ofri yenya yochima mu ha niese nananie bisane moa ba kwa emoa ben na ubebisa
no go. Hello. Uh-oh. No go. My head don't go knock me. No be for here. No be. Me mom dear come in and one say me bus nana, Miss Rawa me busuafo nyina employ omo mame. Employ me busuafo nyina mame. Omo bewie school ni omo nwie ye nyina, omo bewie nyina. De onwie ye no fa ne to pending. Owie ya onye adwumanye. Ana meton. Hello. Adwuma. Adwuma yo. Me ba chodi ni baby akasa free. Okay, Stagan kadena bebusa nana do emu aben. Okay. How Rebecca, you know. Of course, why not? Oh, but to bro focus yes taga. Hello. Hello. Ajuma. Ajuma yo. Me pacho ni baby akasa free. Efe me jeni boati nkase fi atima bia. Yo, me pacho kade na bebusa nanado. Me buja nse so se tikika. Seti kakoko. Ye ho ati enso nanka ono nanka me buja nse ano ye ho ati. Okay. And no na ka bebusa yo. Okay, kwando bebusa se tika kokko ne yete so no. Ba ne sen ye hoda so chire yen. Okay. Okay.
me bronya brema unya chade o. Unya chade ba ku say. One cedi mpo bi amfa ma. Yo. Really bronya na ba no ai. If you leave me na a case. A case. I don't know Benja me bronya brem share. And ka bo kra. Hey. Mind-blowing beat oh. Asano amsa no ma manim say no. No bi ya desa. Wow, DJ Shabu. Oh, hey, Ade. Oh, Ade. Friday biado. Kwabna sa wo ba no on top bibia ambra mi ha. Me no. Aha. Eno no me say. Kamiya e rade nyankopon nyame hwese mimia me phone so a kwada bia beda so enke ne oh my come on we